Mrs. Yankai, airoroki ntai pookin. Aaji nanu toonkarn ainei Lois entomononi e Joel Leshao. Ore kulo sinkolioitin naa tenzi za roho te Kimaasai amu eetai sii te Kiswahili. Aishapa Enkai ena duata amu ore kulo sinkolioitin netii apake oltau lai tangu kibulu. Ore apa eteng'enta yiok orpasai ojo Noah Oloshukoki naa kulo sinkolioitin apa egira aiteng'enie yiok. Nejing apa oltau lai oleng nanyorru oleng. Nalotu apa atum enduata tenkata naado oleng eewa ilarin 5 agira ake apara ajo kaitau asa kulo sinkolioitin apik recording peekitum ainoto. Nalotu Enkai aret, nalotu aibung ina duata, naliki orpayian lai naisupport oleng amu kenyorr sinye kulo sinkolioitin, kira ninche ake tenebo, nalotu taa airecord. Naiterr apa airecord ntarikini 27 olapa liokuni lelde ari 2024. Naisho Enkai enashe amu aataretoko. Ore naa taata kigira taata airecord apik Sentema ntarikini 22 olapa liokuni 2025. Netareto yiok Enkai amu inoto ake orpayian lai enduata niking'oru ilapa pastani lang, bishopi lang apa naa ninche apa oiterutua ena duata aarany kulo sinkolioitin tiatua irmaasai metaa ore iltung'anak ootajautuo ninoto enjeunoto aimu kulo sinkolioitin. Neeku ore naa kulo sinkolioitin lemayianata oleng nikitum taa sinche kigira taata pookin airecord tenebo metaa elo Enkai amayian intae oleng. Ilo naa sinye aitoomon peelo aitoomon bishop lang peekipuo naa aendelea. Mrs. Yeso ilo kekun naa ele taata likinteru aapik kulo sinkolioitin atua Sentema enaa enainosua naa enkaranyani entomononi ai ajo kiyieu naa kulo sinkolioitin neeku etii peeranyi taata o taisere nelo ninye enkata nijo etadoyie nitoki ailepu tiatua enkisiayiare e kanisa. Ore kulo sinkolioitin lena buku sikitoi naa ore tenaleng toonkolong'i naatulusoitie ore apa iteru kanisa na eranyi nisomi. Neeku naa ninche taata kulo. Ore ena damunoto nikimpoito kulo airritak lenkai laa bishops taata otii bishop Ole Partimo la ore naa apa ninye naa bishop apa aikata lena district Loitokitokie Loworiwori, kiata bishop tenewueji nikiata Ole Kima laa lapa ang'asunok lenjeunoto oshomoita amanaa tenkop ormaasai. Kiata Musa Ole Kapande, kiata sinye Ole Kailepi, kiata bishop Ole Kotoke, iltung'anak letipat naa irpayiani kituak lenkanyit ootamayiana Enkai aisho metotoni tenkirukoroto eton etii enkisiayiare. Ina peekintoomona tena olong peekirany tenebo nikipik ena Sentema nikiendelea adol toonkanisani toonkolong'i naaponu. Neeku aita nai naitoomon orpastai lang lena anisa ang e KAG Enkii assistant bishop Jackson Ole Musikeri piidim naa atorikoi yiok tine. Ashe oleng naa kijo karibuni metamayiana ntae Enkai. Ore taa enkarna ainei naaji Reverend Jackson Musikeri aing'ua enkop Oloitokitok kanisa naji Enkii KAG enaa nanu senior pastor tina anisa nara sii assistant bishop toonkanisani ang e Assemblies of God. Nikiata taata emayianata kitii ene, kiata naa ising'a lenkai tene, bishopi lang iltung'anak apa oiteru enkirukoroto enkop ormaasai naa alo ayaki ntae piiyiolou inkarn enye. Ore tenda musho endai naaji etetene kiata bishop Kapande, nikiata bishop lang Ole Silati, nikiata ene bishop lang Ole Kailepi, nikiata bishop Ole Kima, nikiata ena bishop lang Ole Partimo, nikiata bishop Ole Kotoke, nikiata ormarei oitutumo yiok ormarei le Mr. and Mrs. Joel Leshao laa ninche oitutumo yiok tenaang' enye etareto Enkai Enkanashe Lois nisho embolokinoto empiris naranyie sinkolioitin lena buku sikitoi enkutuk ormaasai. Neeku kitii ene peekiponu aitoki aitang'ejuk nikiyiolou nikining' enkatini dorrop ing'ua kulo lapa lenkiyeng'et naihusu naa enkitunoto esiai Enkai eimu ena buku sikitoi tiatua enkop ormaasai. Neeku metaa aitoomon papa lang Bishop Partimo misho yiok enkiti nayiolo. Karibu baba. Airoki ntae tenkarna Yesu aji taa nanu Bishop Partimo natishipa oleng kitii ele marei. Ore taa ena nikitii naake endamunoto sidai oleng nikigira airo mbaa naitaasa yiok Enkai tenakop ormaasai tolari apa loo 78 iterua Enkai airorie yiok tenakop. Nikidumu kuna bukui ang sidan embuku sikitoi, embuku nado nikiranyaki olaitoriani sinkolioitin otii atua. Neeku ore apa inakata naa iltung'anak oiba oroi lenkai inakata
neeku aimaa kanisa osina sapuk oleng eari yiok toonkang'itie irmurran nedaki yiok irpayiani nedaki yiok toonkang'itie nimishori yiok irrag nkang'itie amu kiba ina ororei lenkai kake ore peekidumu aarany tiatua kulo sinkolioitin sidan lenkai naa kikorrie iltung'anak iltauja lenye naa yiok najoki ntae pookin ainining'ok lang meanyuk ore kulo sinkolioitin mikintau toonkanisani mataranyaki Enkai amu teneranyi naa kitadou Enkai sapuk metamayiana ntae Enkai oleng ashe oleng kitoki tomon papa lang olekima migila aliki yiok enkatini tendorropo nausu sinkolio lembuku sikitoi tenkutuk ormaasai karibu. Yesu olaitoriani. Ore taa toonkarn ainei nanu osekelenket Bishop Olekima nanyorr olaitoriani naing'ua naa kanisa ang eji Nomayianat ara olaing'urani le section ina section e Nomayianat naa ore naa tenkipirta naipirta kulo sinkolioitin lena buku sikitoi ormaasai yiok apa lelo oiterutua airuk olaitoriani interutua apa noo 77 nikijing atua nkishu noo 78 nikiponu naa aliki ororei lenkai nikiponu airu lo Bishop lang Kapande lo Bishop lang Partimo naa ore apa tenikijing atua nkishu naa kiata apa sinkolioitin likirany naa otii anaa lotii ele sinkolio ojo owuon etii olaitoriani otii 87 amu ninche apa kilejilejinye iltung'anak ntae apa tolosinko nijo owuon etii olaitoriani owuon etii olaitoriani neita taata iltung'anak aaponu metaa ilo ake auno tolosinko amu etii naa iltung'anak nkajijik netii irkulikae loipi nemeyieu neponu nikirany ele sinkolio neita taa iltung'anak aaponu amu iba naa apa irmaasai lang ororei lenkai nikincho Enkai enashe amu ore inakata noo 87 nikincho Enkai enashe amu eetuo osinka lenkai aponu aang'amu nikiiro nikitum naa ena siai Enkai metaa ajoki ntae ore kulo sinkolioitin naa letipat oleng amu ninche yiok kinterunye enkirukoto netang'oroyie yiok olaitoriani nikirany apa nedou oltaisunyati amayian iltung'anak lenyenak eimu kulo sinkolioitin metaa tipat oleng matishukokinoto neemaibung'a metaa ajo ashe oleng metamayiana ntae olaitoriani. Ashe oleng Bishop lang Olekima kimayian olaitoriani maining'o naa Bishop lang abayie Bishop lang Olekoroke midipaki yiok ena kipindi enkatini osinkolio lembuku sikitoi tenkop ormaasai. Karibu Askofu. Ashe oleng ore taa sinanu naa kaaji Bishop Olekoroke naa kanyorr olaitoriani aing'ua naa Kajiado aewuo naake sinanu tenkaraki ena tumo naipoto yiok ele marei tenkaraki ena duata naata tenkaraki ena siai ekulo sinkolioitin lena buku sikitoi ore naa tenkaraki enjeunoto ang ormaasai tenakop ang ore peeponu kulo alasharai aajoki nintoki sii ajoki tesiadi naa kinaputua apa kegira aitumia ena buku naa sidai apa kulo sinkolioitin lena buku oleng amu etareto irmaasai naleng iba apa irmaasai ororei lenkai metaa ore yiok peekijeu itanyamalaki yiok naleng nerari yiok toonkang'itie nedeki yiok kake ore tenkaraki Enkai netareto yiok Enkai naa matabaiki enewueji naba enikitabaikitia kake ore entoki najito naa nchere ore kulo sinkolioitin eret kanisa naleng amu enyorr irmaasai eranyare neeku ore apake inakata peekijeu naa ena buku apake kiata nikinterr aitumia toonkanisani aaranyie nilejilej sii kulo sinkolioitin iltauja loltung'anak amu mee sinkolioitin oogol nening'uno sii amu le kimasai naa kenyorr apa irmaasai oleng nisho irpayiani metijing'u nkanisani ninining'u ororei lenkai ore ninye nanu apa anyorr apa ele sinkolio oji kaanyikaki nanu iyie otii iip nabo naata apa nanu ibada najing nemarany ilo sinkolio amu anyorr apa oleng neeku ayieu ake najo enduata sidai ena ekiyieu ake nikijoki irmaasai lang maibung'a kulo sinkolioitin emataranyie maitumia amu eretu kanisa nisho sii oltausinyati lenkai metaparana iltung'anak naa tenkoitoi sii eleleki nemegol metaa nemeeta enkiposhai sapuk neeku idol ajo elelek oleng isho iltung'anak metinyikaki Enkai naa isho sii metamayiana metaa ashe tena duata ijito ake entang'amaki yiok maibung'a pookin tenebo mataasishore nemeeta nchere nememayian Enkai kanisa. Amen. Amen. Amen.